Umugore w'imyaka 35 y'amavuko akaba yagaragaye yapfiriye mu bwogero bwo mu nzu icumbikira abagenzi Lodge iherereye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ahagana saa 11 n'igice zo kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Gicurasi 2022 nibwo umurambo w'uyu mugore uvuka mu murenge wa Kamembe akarere ka Rusizi wagaragaye mu bwogero bw'iryo cumbi riri ku Muhima mu mujyi wa Kigali. Munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima witwa Mukandori yabwiye igitangazamakuru rya Kadomo.com dukesha amakuru ko uyu mugore yageze muri Lodge tariki ya 6 Gicurasi ba nyirayo batangira kumubura tariki ya 15 Gicurasi 2022. Bivuga ko hari igihengo cyageze uyu mugore akajya yanga ko abakozi b'inzu icumbikira abagenzi bamukorera isuku aho arara ahubwo akajya yikorera. Nyuma y'iminsi igera kuri 3 rero abakozi b'iricumbi batamubona bagize amakenga bajya gufungura icyumba yararagamo baramubura begereye ubwogero bumva arahumura nabi. Bamenyesheje ubuyobozi hafatwa umwanzuro wo kumena urugi rw'ubwogero basanga ashizemo umwuka yambaye uko yavutse. Gitifu Mukandori Grace akaba yavuze ko uwo mugore bamenye ko yari umucuruzi ndetse kandi banamusanganye inyemezabwishyu iriho amafaranga miliyoni 3 igaragaza ko yaraherutse kwivuza. Umurambo w'uyu mugore wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Muhima mu gihe gikorwa iperereza ku cyamuhitanye cyangwa se ku cyateye urupfu rwe. Mu yandi makuru, u Rwanda n'u Burundi bigeze kuri biganiro ku guhererekanya bagerageje kudeta muri 2015. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente akaba yavuze ko u Rwanda n'u Burundi bigeze kuri biganiro ku bibazo byakomeje kuba agatotsi mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi ku buryo ngo mu gihe cyava umupaka ubihuza ushobora kongera gufungurwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ko kugira ngo umubano w'u Rwanda uzahuke bizasaba ko ruboherereza abantu bahungiye bagize uruhare mu mugambi wapfubye mu guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015. Minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente akaba yabwiye abanyamakuru kuri wa gatatu ko icyo kibazo gikomeje kuganirwaho hagati y'impande zombi. Yagize ati iki kibazo ndagira ngo mvuge ko kirimo kuganirwaho kandi ibiganiro bigeze kure, ntabwo ndajya kubabwira ngo azabaho guhererekanya kanaka na kanaka, ntabyo guhererekanya ndi buvuge hano ngaha, ariko ndagira ngo mbabwire ko iyo guverinoma ebyiri ziyemeje kuganira ikibazo zirakiganira. Yavuze ko guverinoma y'u Rwanda n'u Burundi zimaze iminsi zohererezanya intumwa ziva mu Burundi ziza mu Rwanda cyangwa se ziva mu Rwanda zijya mu Burundi. Minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko umubano w'ibihugu byombi uri kubyuka ugana heza. Yakomeje agira ati ntabwo nabijya mu mizi bimwe, ati haracyanozwa ibigomba gukorwa, ariko ndagira ngo mbabwire ko umubano wacu n'u Burundi urimo kugenda ubyuka, ati umera neza n'imipaka ikaba izafungurwa mu gihe cya vuba. Icyizere ati kirahari kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza. Muri Werurwe nibwo Perezida Paul Kagame yohereje mugenzi w'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ubutumwa buganisha ku gusubiza ku murongo umubano w'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda n'u Burundi. Ni ubutumwa Perezida Ndayishimiye yashyikirijwe na Minisitiri w'Ingabo Major General Albert Murasira mu biro bye i Gitega mu Burundi. Ni urugendo rwabaye nyuma y'uko muri Mutarama 2022 Perezida Kagame nawe yakiriye Minisitiri Ezekiel Nibigira wamugejejeho ubutumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyo gihe ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro byatangaje ko bagiranye ibiganiro byibanze ku gushimangira umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo igitotsi guhera ubwo u Burundi bwashinjaga u Rwanda gushyigikira bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015. Burundi buvuga ko benshi mu bo muri abo bahise bahungira i Kigali mu Rwanda, u Rwanda rugasabwa rero ko boherezwa ngo bakurikiranwe n'ubutabera. Amakuru rero avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Buganda. Umunyarwanda yahoze ari mu gisirikare cy'u Rwanda yatawe muri yompi n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Robert Kabera yari afise ipete rya Sergeant Major, yari impunzi yemewe n'ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU rijejwe impunzi ku isi HCR. Userukira impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala Emmanuel Munyaneza yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza. Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 16 mu masaha ya saa 3 y'i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda. Bamufatiye iki? Guhera ejo kugera uyu munsi
ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntabwo ari ibyo akoreye Bugande, niyo makuru dufite. Leta y'u Rwanda se imurega iki? Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye ngo bizwi nabo mu Rwanda. Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda mba muri Uganda, nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kuba ashakishwa? Ntago byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange, wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye, udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo yarakimara kubona ibyangombwa vuba by'ubuhunzi byuzuye. Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda? Yaje mu 2020. Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF? Yari sergeant major, dukurikije uko avuga muri statement ye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga, cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa? Ntago umuntu bamufata bitunguranye. Kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragaraho izina rye, bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi yakwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi. Hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi? Ibimenyetso birahari, kuko mvugana nawe isaha ya 3 yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose, hari ndabona imodoka enye za polisi, amapikipiki 3 ya polisi ariho abapolisi, ati hari troupe y'abapolisi irenga nka 50. Muntabariza ati ndapfuye, afite ubwoba bwishi. Mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa SEMA yukorana na office y'impunzi hano ahageze, n'umugabo major mwita John. Ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye, kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata. Byumvikana ko iyo bitarimo leta yari kurekurirwa aho ngaho, kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Old Kampala kuri polisi yaho muri CIDR. Urumva ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi ingana icyo yaje kumureba igasaka urugo rwe, akaza n'abashinzwe impunzi. Ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha. Ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he? Oya, ntagifungiyeyo. Amakuru dufite nuko yaba ari aho bita Kireka. Abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate? Abafungirwa Kireka ni mitegenzura ibyaha ngo bikomeye. Ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho. Ubwo ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha bya muhamani, badafite ibyaha n'ibizamuhama zabo umwere. Niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano. Hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u Rwanda? Nyuma ya lockdown cyangwa se nyuma yaho General Kayihura atakiyoborera polisi, iyi niyo case ya mbere ibanje. Emmanuel Bizimana, uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala, ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika arabandanya. Turacari ku makuru y'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirinuba amafaranga y'impapuro z'amavuko zisabwa n'abashinzwe ibijanye n'ingo n'imiryango, zo bita Etat Civil mu gace ka Tanganyika. Inkuru imenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo hari Buvira. Aba babyeyi bo mu nkambi ya Rusenda bamaze igihe gito babyaye
basobanura yuko bugarijwe n'ikibazo cy'uko bibagora kubona impapuro z'amavuko z'abana babo n'impapuro zizwi nka acte de naissance zitangwa na secteur ya Tanganyika. Cyo kungene byagenze twarabyaye nabyaye mu 11 maze kubyara mu 11 ndagenda hajya batangira impapuro turabaza ati none impapuro gute